Syajid Arngut ki kena samla ke Jela Meghalaya ya ke nam Riu Shulur ke belatip kum ke National Bravery Award ke baju ai ki kena Riu Shulur na barok ki Jela ke Badan Negeri India. Kini ki Arngut ki kena samla ki dei uformi kongji kat arsnem kerta na kesnong umkrem na kathan pen ursla bat usamla wan lambok rani kat Riu snem kerta uban na kathan Ribhoi district. Kini Arngut ki kena kila Syajid kum ki Riu Shulur na marbikla yo ban pelat im ye ki minsim briu na ke jingam jelop hakiwa. Ia kini ke Bravery Award ke Indian Council for Child Welfare ke jujit manlau snem bat khotru ikni ki kena Riu Shulur Sha Delhi ban sya penkop buram. Henry Katba ia ke min award manlau snem la ai na ke ketijong menteri rang badu kari u Narendra Modi. Namar ke kelam COVID-19 lapin sange bansam ia kini ke award house nem arjar arpo arpuwe arpuar. Henry mentau snem arjar arpulai la yok bansam ia kini ke kusnam syasan pun riungut ki kena na ki khatnyau teli ke jela ke belah Syajid kum ki Riu Shulur jongkari India. Ji saham krem jaldau ki tentang ada Delhi Bansim National Bravery Award kaba ngalayarap im ya kawai ke kena atas nem ajar ke kendai tentang ada Delhi Bansim National Bravery Award ya kapor bengian sum kawan kensan ke kawan kensan ke saw karak kena mas ni asnyau perta dan belang mas pej ngalak kloy belajarat ke ngamdon ke musim chatting musim artatin dari tang suyoi kali jarak ke abad ngalayo banbat ya ka takti dari kalalat nama rabala wan kensan umsaw adin kahap kasyat kumbakat we kat arpun denga ngalaken thi nangta jerong mau belajarat ya ka dari kalabat akti jenga ngaru ngalajan ngap jelop dari ngatau lat senang benyaim berarut dari ngatan ka sniu ban im rasurut mau dengan yoi bakal telot bat kalamong kiti kijat ndrei ngadap rejing dokumen namar ngai kadang ring simbiang yang ai publik yo blay ban jerong bau lala ban tempo yang sadu sene ka Delhi banganga ngakum ngalong kum we na Riu Shulur ba la pelaj mensim briu ki ba ngam jelop po kawa miam dari ngadap rejing dokumen ba ngai bakum kita kijing kita diwan kacing im jumki diploy penyerap